Nandam chiang na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai than na thawngni kular ruk Tangkhawng ni som thum thawngpang thar ngai ti ding in kanin som than na maingun thabor kasi Zadare ni CNA gay pakhat le CDF tonzang sakhan pakhat a drone in boman thlak chiram chak lai tonzang pengchung I a ummi Chian National Army CNA Brigade 4 battalion Heiseri Ralmai ge sakhan pakhat le chiram chawza chungtal CDF tonzang alpo sakhan pakhat a Zomi Revolutionary Army ZRA ni January kularia Zinglei Thawngchimnak pangale Heiseri a khan drone in bompol an Tangkhawng Ralmai thonglaknak hrampi sin in kan thai Zinglei dei ka khan nakjang khwa I a ummi kan sakhan a ZRA ni drone in bompol an rakthlak na in kanma lei nunnak liam mi le tliamha tor mi kanum sholo boipathong in kan him tia ralmai thonglaknak hrampi pakhat ni lungmali phosa achim CDF tanjang zong ni January kularia Zinglei Thawngchimnak panga shronga khan ZRA ni kan sakhan pakhat a drone in bompat ni an rakthlak I pakhat long a puak nunnak liam mi le tliamha tor mi kanum sholo tia an than ve tanjang khopi chu chiram chawza ral ka pangthi phutna ni liam chia thongni kulali kum mi thachunga khan SSPC ral ka ple ZRA kut in an raklak mi a CE CDF tanjang ni zatlang ukshrenak song thate in an kalpi choma na a C ZRA chu SSPC ral ka phe atangti mi an CE chiram chawza ral ka ni tanjang khopi alak nu zong a ZRA ni aka langmang na tia kan thai aliam chia thongni kulanga kung April thachung zonga khan ZRA ni tanjang khopi chu boiti tiang raklu no na in chiram chawza ral kap ni anrak kham kho na cha a nuan pil than ZRA ni nuan pil lewa chun tanjang peng nakjang khwa le bongbol khwa I tol chungmi na umnak in pol zong anrak khak piak di na tia kan thai Palawa peng a ULA ni ralkap training guiding in tol chungmi an tlai na cha a minau tam ngai an zam than Chiram Palawa peng chung a Liam chia thongni kulanga kum November thlathok in Rakhine ralkap ULA ni somni panga chung ralkap training guiding a sham in tol chungmi na mincha zin an lak na I tlai khi nak an tua ruang a tol chungmi tamngai chu a himnak hunkol in an zam than na kong Palawa tol chungmi na sin in thai si ULA ni sombi panga chung ralkap training guiding in November thlathok khan Palawa khopi a chimfian nak an raktua I chungkhar cha zin an lak chun Palawa peng khote chewkhat song a mincha zin an raklak I tu kum January thlathok in adang khwa chewkhat song a khokhat nu khokhat an lut I mincha zin an lak chawma than kumhleriat in kumsom thum kar nu pol le kumhleriat in kumsom ni panga kar pa pau ralkap lak ding a sham in an ro chawma na training an di nu a ULA sin a ralkap trending in an ti na chu cha a tol chungmi khumi chinmi nau tam ngai chu ahimnak mun kol in kalzat na hi a si tia ahimnak mun I azam mi na ni an chim atu bantuk in ULA ni ralkap training guiding a sham in nolan chua I tlai khi nak an tua ruanga hin tol chungmi khumi chinmi phun atam deuh chu chirram kholepi ha kha khopi tal in Myanmar ram chung hun kiple India ram Mizoram ram kul a an zam na I thongni kulanga kum November thlathok in thongni kulang ruk kum January thlatiang a azam mi di lakfon minung zasari leng an si chang hi kan thai kho mi chazin long a si I atu nak in azam mi an tam deuh khau tia Palawa peng a shambut mi khumi media ni alang tar ve Palam khopi pong sunthla khwa a SSPC ralkap ni boman thlak
chiangram falam khopi pong I a ummi sunthla khwa a SSP Siral Kap ni chunglei in boman thlak wang a umnak in panga a rokong ral mai thonglak nak shampi ni lungmali phosa anchim January kularia zan swimia lam pasari shonga khan falam peng sunthla khwa a the fighter ni boman thlak I umnak in pakhat arok di pin a apongkam I a unmi in pali song a rok tia thai si asa special ka bomthak mi ruang a tol chung mi nun nak liam mi le tliam ma tur mi anung sholo na in umnak in panga a rok falam khopi lak thanding in ralam sial mi SSPC ral ka pol le siang siam tlai phukom kar a thlathum chung ka dau nak a chuak chang I SSPC ral ka a team I tliam ma tur mi le tlai khi mi an tam ngai chang ruang a SSPC ral kap ni ka dau nak a chua lo nak punpol zong a chunglei in ka dau nak ni fatin non in an tua tia ral mai thonglak nak shampi pakhat ni lungbali phosa achim January ni hlai kha zonga khan falam peng tibol khwa I a ummi sezung a SSPC ral kap ni boman thak I wal chung mi nun nak liam ni le liam ma tur mi anum sholo na in sezung le apong kam I a ummi in pol song an rok di tia thai si Tidim peng a bomlam solnak in tol chung mi pakhat a ke khatlai a bul chiangram tidim peng newsrang pui khwa a ralshal in a dormi pa khwangtin mang kumsom thongparia chu January kulanga a khan anumnak in vazauding in akal I khalu lai a lephum mi bom alam sol ruang a ake laike abul kong tol chung mi ni anchim SSPC ral kap ni ralam an sial ruang a New song pi khwami na chu andi lak in apong kam khwa pol le ramlak tham pol a ral shal in anidor na SSPC ral ka pol ni khwan chu atak changti in thongan thai nu a in vazau ding in akal mi tol chumi pakhat chu khulu lai a lephum mi bom alam swal I thiam ma fa ngai in atur cha a ake leike hi akhup zone in antan Ahim nakmun I a ummi si khan pakhat a thabul chuak ma a si I anun nak cha a thinphang a city lo tia tol chungmi pakhat ni a chim SSPC ral ka pol chu tangin khwalai in falam lei I ral lam an sil ruang a nilsong pui khwami na chu January ni kul ni thok in ral an shel na January kul la thuma khan nilsong pui khwa in SSPC ral ka pol an chuak changti in thongan thai I January kulanga a anumnak in vazau ding in akalmi pa khwangtin mangni bamalam sul nu chun tual chungmi na chu an khuwa a tlungam ti lo in ane dornak hun cheu a pezul in anum kauri na tia tual chungmi pakhat ni chun achim chap ni song pui khwa chu tidim pengli falam peng ramri Tangin falam moto lampi pong a ummi khwa pakhat asi tia kan thai Kia e le tangti phuni nuan rak pil tak mi oilo sakhan ang lakho than kaching ramkul tanai peng chung I a ummi kaching ral kap kia e le tangti phutani nuan rak pil tak mi oilo sakhan chu January kul sari a khan ka dau in an lakho than kong kaching ral kong thonglang nak shampi ni January kul lakwa a anchim KIA Brigade Patni Battalion Haili ni an hong hak mi tanai muram chu SSPC ral ka putlang min je tan shroi mi P2 sipol ni thongni kulanga kum December thla chancheu a khan thajang tam ngai in an raklu no cha a KIA apo sakhan pakhat le oilo gai sakhan an raklak ya thai si shwe mo Yapim mo lay kalnak lampi chung I a ummi SSPC kutang P2 sipol ni an raklak mi KIA battalion haili Welo gai sakhan chu KIA le tangti phutnani kadaw in an lakho than kadaw nak chan chung a SSPC ral kat lay in athimi le liam ma tur mi an I KIA le tangti phuni shyam nam an lak mi pol zong a na in declare in chim ok athari lau tia kaching ral kong thonglak nak shampi ni sun an chim
KIA kadawna kong thonglak nakshompi pakhat asivemi 7-star New Zone ni Weilogai sakhantal in KIA battalion Haili li tangti phunhani anrak chuatak mi sakhan pol chu January kularuk ni thok in anlu no than ha cha a kapni kar kadawna afak tia alang tarve Loin ko khopi pong kadawna ka major angmyu khantal in SSPC ral ka phlainga anthi Karan yaram kul doin ko khopi in Loilin li khopi lay a humhim nak lading in achuak mi SSPC ral kapul ni ani chit mi moto pakhachu tol chong shan lai pu ni rakbo in engka cha a major amyu khantal in SSPC ral kaplenga anthi kong Karan ni daw thlan nak thonglak dak shampi ni January kulakwa a anthan January kula thum Zinglei Thawngchimnak pasha shonga khan loin ko khopi in loilin le khopi lay a humhim nak lading in achuak mi SSPC ral kapul ni ani chit mi moto pakhachu loilin le peng chauchi khupong a Tual chung siyam tlai phunha ni rakbo in anka nga suka daw na ka chun major angmyu khan kumkul lai nga dal in SSPC ral ka phay nga anthi MA may thal jun hi dal in siyam nam jay mazet song tual chung siyam tlai pu ni anlak chi ko tia thay si major angmyu khan dal in SSPC ral ka pangaruak chu loin ko khopi a ankirpi na Lopita lampi chung a ummi mengli hun thamul a anvui nga chun adang athi mi SSPC ral ka pasharwak chu kadaw nak achwana hun pongkam a anphum nga kapni kar kadaw nak a chun tol chung sham tlai phulai in tun nak liam mi anum sholo tia karam ni daw thlan nak thonglak nak shampi ni anthan mi a anlak der Mingkun peng kadaw na ka SSPC ral ka ple an kutang piuso thi pasha shong an thi sagay ramchan sagay peng changma chi khot ong a division som thum thum in ralam sel mi SSPC ral ka ple an kutang piuso thi pol chu Tual chung shamtlai tang ti phuni rakbo in an ka na cha a minung pasha shong an thi kong Unicorn Guerrilla Force ni January kulakwa a anthan January kulanga Zinglei Thawngchimnak pare shonga khan division som thum thum in ralam sial a achuak mi SSPC ral ka ple an putang piuso thi font thazang zali soma shong chu tol chung shamtlai tang ti phuni rakbo in an ka na chuka daw na ka chun SSPC ral ka ple in minung pasha shong an thi Matang mi SSPC ral ka ple piuso thi bol chu changma chi khwa a an lut tia thai si chuka daw nak chu Unicorn Guerrilla Force Mingun PDF People Servant Force No More Dictatorship and MG GS4 le tangthi phutani kan kalpi mi si tia Unicorn Guerrilla Force ni an that mi a an lak der Palo peng kadaw na ka ralboy pakhatal in SSPC ral ka pakwa anthi kanay tari ramthan palo peng chung a ummi SSPC ral ka umhon khwarnak sakhan le lalam sial mi SSPC ral ka pol chu pol chung siam tlai tangti phunhani an ka na officer pakhatal in SSPC ral ka pakwa anthi kong Karen National Union KNU Brigade Photang a ummi Karen National Defense Organization KNDO Battalion Pasari Road Force in Chimnak ngay ni January kulakwa a achim January kulanga a khan palopeng Linganto kwa a SSPC ralga thazang sombuk chong ni umhonon kwarnak sakhan a tol chung siam tlai phunhani drone in bamanthak chuban tok chiam in tapo khwa a ralam selding in achuak mi SSPC ral kap thazang soma shongzong tol chung siam tlai phuni lampi chung hunma pakhat a rakbo in an ka na tia thai si kapni kar ka daw na ka chun officer pakhatal in SSPC ral ka pakwa an thi minung pangani hliamman tuar kapni kar ka daw na kadhi nu a tol chung siam tlai tangchi phunha chu
himte in nu kan pil khau than ha tia KNU brigade photang I a ummi KNDO battalion pasari drum force in chimnak mo ngei tu ni chun achim chukado nak chu KNU brigade 4 KNDO battalion pasari company panni KNDO drum force Mepengkom PDF battalion pakhat T2 Sky Shadow UAV force le Kalopeng PDF Tangkhawng an kalpi mi si Changyo lampi a zole nine drama puni ani chit mi moto alet I minung hlei mi an thi Magweram Chan Tangdon Chi Peng Takong Kopi Lai Kalnak Changyo lampi a zole nine drama puni ani chit mi moto alet I minung hlei mi an thi kong SSPC ral ka putang I a ummi Myanmar Drama Association Central ni Anthan January Gulariat a khan Tangdon Chi Peng im Takong Kopi Lai a akalmi Zole nine drama puni ani chit mi moto chu Tangyo lampi pong a alat I achit mi minung kulasari chung a minung hlei ni chu makate a anthi tia thai si nepi do le Tangdon Chi lampi Gwecho khwa a drama to ading in akal mi hani ani chit mi moto chu rangtuk in akal ruang a lamthang a atla I minung hlei ni anthi chun hliam ma tor mi song antam ngai tia hulmiat tu mi bom chan tu phu ni an Facebook page chamai a an tarlang SSPC ral kap ni sham in no ngei nak an la hu a yamaram chunga hin chulhan bantuk te in miza pi zalon nak a than chang ti langtar an du ruang a unkip a apun phun in nop nak to ading in lem chang thiam min thangpol chu SSPC ral kap ni tangka tampi phal in an thla na tia thai si Colombia a khwaltlong banlong pakhat atla I a chit mi minung hlei nga an chi di Colombia ram Kukuta khopi I a ummi Camilo Daza vanlong bol in akai mi khwaltlong banlong pakhat atla I Member of Parliament MP pakhat dal in a chit mi minung hlei nga an di lak in an thi kong Colombia ram tongwangwei tu ni an chim January kulariata khan Kukuta khopi I Camilo Daza vanlong bol in azuan nu a atlak hi asi atla mi kholtlong vanlong a chit mi MP Diogenes Quiritontal in kholtlong mi minung hlei thum le vanlong sungren ton tu pahni ti in andi lak font minung hlei nga an thi di tia Colombia ram tongwa ngai tu ni chun an chim chawza vanlong company setena ni angai mi Kholtlong banlong chu Kukuta khopi ni chua lai Notre de Center de Ramkul in Osana lai azuan hu chantlom pal arau a atlak hi asi I Zeruak a atlak ti tu chu phal kho asiri laucha a Chombo ngei tu na ni tlathlai nak an tu aliau asi atlami banlong hi La Playa de Beler ramlak mun pakhat a chanchua rian atuan tu phuni an hu dia Transport Minister Maria Fernandez Rajos ni achim Thailand ral ka vanlong pakhat atla I minung panhi an hi Thailand ram chimai pengkom chantang pengchung I a ummi Banghui mangpong a Thailand ral kap I 86 vanlong pakhat atla kong thai si January kulakwa Zinglei Thawngchimnak pasrale chiao shonga khan Chiang Air Force in meter somsari kluk a hlatna hun a Thailand ral ka vanlong pakhat atla I akhal tutal in minung panhi annun nak aliam Chombo ngai tu na ni pezul in chanchua rian an kalpi choma I vanlong atlak nak azruang an tlatliau pi asi tia Thailand thongzap nak ni an lang der Thailand ram a Myanmar ram mi zakhat leng an thlai than nga Thailand ram a phungning lo in alut mi Myanmar ram mi zale hlai ni chu January kulakwa Zinglei Thawngchimnak pahnih thonga khan Thailand nol ngai tu pol mi an thlai na kong Thailand thongjap nak mi an than Thailand Myanmar ram ri Kanchanaburi pengkom tangfa peng a phungning lo in alut mi
Myanmar rammi zalen hlai ni chu Thailand nol ngei tu pol ni an tlai na I anma apor tu na moto pathum zong an tlai chi tia thai si tlai atong mi Myanmar rammi zalen hlai ni chu Bangkok Ranau le Malaysia ram a rian tuan ding in Thailand ram chung a phungning lo in an rak lu ruang a kan tlai na hi asi Thailand ram chung an lu kho nak ding cha hin poisa chin a minung pakhat ni Thailand tangka bathongkul in hongsom thum chiao an pek tia Thailand nol ngei tu ni chun an chim Myanmar rammi na apur tu akhal tu na hi an ma tual chung mi kumkul le kum nga pa pakhat kumhlei ruk minau pa pakhat le kumkul le kum nga pa pakhat ti in an di lak pon minung pathum an si I an di lak in rit thai si atong tham mi song an si Thailand nol ngei tu na ni chaklat nak tu ding in an mo to an kham na I dir du lo in ramlak I akal chi ruang a an doi na I an tlai na hi a si tia Thailand Thawngchimnak ni chun an lang tar chi tlai atong mi Myanmar rammi le moto khal tu tol chung mi pathum chu phungning te in dan tat nak pek ding a Thangburi palik sakhan a an puat na tia thai si lungmali post thazang akan pe I kan Thawngchim angai tu nandi lakchung a kane lom tuk hring hran thai Zinglei a thongpang thar he kane tong than alai